Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanje ya Tutekeke, nizere ko meze neza. Ku muntu wakoze iyi Atoke, umuntu waminize, ngiye kukwereka uburyo wabikura amafaranga yawe kuri Atoke, hanyuma ukayageza kuri wallet yawe yabukuye muri wallet. Nta kindi kintu wowe uri buze gukora, mbere na mbere urabanza wa creatinga Atoke, coin ya Atoke muri MetaMask. Muri MetaMask cyangwa se Trust Wallet, bitegwa na wallet uri buze gukoresha. Gusa kwako ngiye nkoresha MetaMask, ngiye kwereka uburyo wa creatingamo Atoke hanyuma ukayabikuza akakugeraho. Ngiye kubikwereka step by step. Wowe cyo usabwa no kureba video kugeza irangiye kugira ngo ubashe kubikura aya mafaranga yawe neza, wowe utihutisha video kugira ngo urebe step by step. Guys, rero ukigera muri MetaMask yawe wallet, nta kindi kintu uzi uri gukora, uraza umoneka hano hasi ahangaha kuri import, ahangaha kuri import niho uri buze gukanda. Numara kwakanda uraza uhitemo hano kuri customer token, ahangaha ngira ngo urahabona. Kimara kuhitamo uraza aha kuri select network, aha kuri select network niho uri buze gukanda. Kimara kwakanda uraza uhitemo iyi ngiyi BNB Smart Chain, ngira ngo urayibona, ni iyi ngiyi niyo uri buze guhitamo. Hanyuma ahangaha rero kuri token contract ndayishyira muri description y'iyi video, uri buze kuyibona. Ni contract ya Atoke yagiranye hamwe n'iyi wallet, niyo uri buze gushyiramo, ndayigushiramo muri description. Uri buze kuyibona, uraza uyikandeho hanyuma uze uyishyiremo. Kimara kuyishyiramo rero ntuza zose zahita ziyandikamo token symbol irahitizamo, kugira ngo urayibona. Hamwe n'iyi ngiyi token decimal nayo irahitizamo. Token decimal niyo uri buze kuhita ubona, uraza ukande hano kuri next. Kimara gukanda kuri next, Atoke yacu urahita izamo, kugira ngo urayibona kandi ngiye ahangaha, kugira ngo urayibona urahita uza ukande hano kuri import. Kimara gukanda kuri import, Atoke yacu irahita ijyamo, kugira ngo urayibona kandi ngiye. Ngira ngo urabona yuko Atoke yacu yamaze kugera muri wallet. Nta kindi kintu kiba gisigaye nuko wabikura amafaranga yawe ukayashyira kuri token wallet. Okay guys, nemaze kukwereka ukuntu wa creatinga Atoke yawe muri MetaMask. MetaMask n'umuntu ukoresha Trust Wallet nawe aze kumbwira ndamwereka uburyo yabikoramo, ngira ngo urabona ko Atoke yacu amaze kugeramo. None kugira ngo tubikure amafaranga yacu ari kuri Atoke app, ndaza nkande hano kuri Atoke, ndaza nyikandeho. Nimara kuyikandaho baratugeza hano ngo BNB Smart Chain, hanyuma bigende bikurodinga. Tugiye kuza dukopiye address yo muri MetaMask ariko ya Atoke. Ndahita nzahangaha, ndaza nzahanga. Guys, wowe uri kunkurikirana ndagira ngo ureba akantu ku kandi kugira ngo bitaza kugucika. Ndakanda hano kuri receive, hanyuma mpite nza nkande ahangaha kuri copy, ndaza nkande copy address. Guys, ngira ngo urabona yuko namaze gukopiya address. Nyimara gukopiya address, ndahita njya muri Atoke yanjye. Niho ndahita nyimara kugera muri Atoke yanjye baransaba gushiramo ya password yacu ku bantu ba creatinga account. Nawe muntu utari wa creatinga account muri Atoke, reba video link yo kwandikisha isanga mu description. Muri comment ndapiningamo video ibanza, ubanza wayireba urebe ukuntu wakwiyandikisha. Ndahanukiremo account yanjye. Noneho guys, ngira ngo urabona aya niyo mfite kuri balance. Ahangaya amatoke angahe? Ni amatoke 219 niyo mfiteho. Nene mu gihe ngiye kuyabikuraho, ngira ngo muzi yuko minimum ari toke 200. Ndaza ngande hano kuri manage. Nimara gukanda kuri manage, ndahita nza ahangaha aha kuri transfer makand,
ngira ngo urabona yuko atoke zo kubikuzwa minimum ni atoke 200. noneho bari kutubwira ati dupestingemo, turapestingamo ya address tuvuye gukopiya muri MetaMask wallet. Ndaza nyikopiyemo nyishiremo, ngira ngo urabona yuko nabe yamaze kugeramo amount. aha urashiramo atoke ushaka kubikura. Ndaza nkanda hano kuri maximum, zose ntago ndazibikura kubera ko fee yo gukata ni 5. ubwo hano ndaza ngabanyeho nkureho nayo gukata, kandi nshiremo byibuze 214 kugira ngo bakureho 5 yo gukata. hanyuma ndahita nkande ahangaha kuri transfer, ndetse nkande hano kuri transfer. hanyuma urahita uza ukanda hano kuri OK. ndaza nkande hano kuri OK, ngira ngo urabona yuko bari kumbwira ko barankata fee 5. ndetse nkande hano kuri confirm. guys, nimara gukanda kuri confirm uraza kuverifyinga yuko nari robot. urategereza verifying ibyo bagusabye, uraza ukanda hano ahangaha. numara kwakanda urategereza bakakubwira ati uselecting ahantu hari imodoka. dore nahangaha naho ntago wayobegwa, uraza ushiremo ahantu hose, hanyuma kandi verify. bahita bansaba kongera gushiramo password, nyishiremo. guys, ngango urabona yuko bambwiye ko transfer yacu yabaye successful. ngo urabona yuko aya niyo nsigajeho, aya matox niyo nsigajeho. ngira ngo transfer urabona yuko maze kubikura toke 219 nizo nari mfiteho. ngira ngo urabona yuko transfer yacu yamaze kugeraho, balance yacu indutse 0 transfer. ngira ngo urabona yuko toke zacu tumaze kuzibikura. noneho reka tujye kureba muri MetaMask niba atoke zacu zatugezeho. turareba, kantegereze ndebe niba zangezeho, ndabereka video. noneho guys, tugaruke muri MetaMask yacu turebe mbese za atoke zacu nabikuye zatugezeho. ngira ngo ku bantu bazi kureba neza ku macoin ya atoke, ngira ngo urayibona hano ahangaha yuko atoke yamaze kongeraho. noneho guys, link yo kwiyandikisha kugira ngo kuri iyi coin urayisanga muri description. unasangemo ya address contract uri buze gushiramo kugira ngo ukore atoke yawe, urayisanga nayo muri description. unanirwa gukora atoke coin aranyandikira kuri WhatsApp, nazo ndazishiramo. nawe wifuza kujya muri group yacu ya WhatsApp, link nayo mbwire ngushiremo. ngira ngo urabona yuko atoke zacu 114 zategezemo. ndabakorera video y'ukuntu wayabikura ukayageza kuri Binance bitakugoye. ndabikwereka nabwo mu yindi video nzasohora kugira ngo uyasange kuri mobile money yawe. guys, ngira ngo urabona yuko bya bintu byacu ari riyo amafaranga arabikoreka. guys, ndakwereka ukuntu waswapa ukayahinduramo ama USDT. video nawe ndayibuze kuyibategurira. iyi video yanjye gufashije wakana subscribe kuri channel yanjye kugira ngo izindi video zajya nkora uze udisanga kuri iyi channel yacu ya Tutekeki. nawe niba utari wako subscribe kuri channel kugira ngo ujye ubona uburyo wakora amafaranga online.